21. kosar 2017. gospodovo leto. Se nalaziamo v Drvengrad. I naši Trbitovčani, ograđani. Opa! Ubavim. Od Kosturica navodno naprave. Ide crkva. Drve vam se. Jako. Vlnici. Samo šteta što ne je vedro. Dobrodošli v Drvengrad. Sve od drva. Jako je. Koliko je dobro. Opa to gockat. To mu je ravot. Branislav Nušić ulica. Ulica Bruslije. Severanka. Evo. Dobro dojdovte. Na budu. Molim? Pa tu vam otkrivamo. Oh, crkva tam je nejak. Vodnica. Mnogo dobro.